U MDC kanong krem constituency ubadairu MLA barim uba lambor malngyang hanek sngi ulakop yo uba Arden Mila basayumaj president ka Voice of the People Party but ubadairu u MLA bamenta jong kanong krem constituency ba netainia para marway kata ba manu na pedeng jungki kibala wanra khambun ki kampan roy nadu kisurok bat ki wei pat ha kanong krem constituency kani kijing ong jong uba lambor kumni kadai haba ula pensyong nongrim na kijing yoi ya kawei ke video kaba lakren da uba Arden ha kawei kijing elang pajba harilum jantia ha kaba ula ong ba yoi ya kijing lait penbha surok da uba lambor lengba kawei kalat patai kubor uba Arden ula ong ba kilabun ki bakento ba shano uja bat ba ki surok hanong krem constituency kisneu hadu kata-kata bat benrap babun ki keno ba ulap mit balek ya lap election bat klet ya ke constituency shu uba Arden ula ong ba uklem klet ya ke constituency bat ki patpa ki dai ban wat jingtep balai ki surok kisneu hanong krem bat benrap ba haki shipos nam ba ulong MLA kata nadu usnam arajar pra hadu arajar khat pra ula wanra shibun telik surok ula kenoru ba kenik sorkar ka ba menta ka khanglat ki kampun roy bat kedau ba wat haba uyalam ya ki engineer ban pej ki surok bat kentu ki ban maramot penban kim le ai namar ki engineer ki hap ha jing pej menteri bat kim not ban le ai claim ki jing bata menteri katanat PWD haba jawab halor kini ki jingkren uba Arden ki ba ula kren ha ka janmit jong ka spotrik ukala lengkot arhajar arpsan nagaliang uba lambor malnyang haba kren syakelat pathai kubor ha kakhalai terik ukala lengkot arhajar arpsan ulaong bakamlong kabayahap ban phawat ha ki pajba ya kiskim sorkar ulaong bak jingkam UMLA ba menta kanongkrem ba ula wanra ikisurok hagi jaka ba per ha kisposnem ba kisansnem ba hagi sansnem pat amdon jing maramot kalong kabam yahap namar hagi sposnem belong MLA uba Arden karukom sna surok kalong kabatorti bat ka jingstang karong basiang kalong kum isla ransun dak ba kedau batang hapo sisnem barok kisurok kala kholut ulaong ba kumu MLA ha kisansnem baladep kata nadu usnem arhajar khatpra hadu arhajar arpulai ulahaban pentrei biang ya kesurok na liulong syarngi silong kaban pei sya upar silong ulaong ru ba mau ha kapor balong MLA ulawan rai kesurok lajkor pemlakrai lajlengkot kasurok na lat smith smith ter kasurok na lat nongkrem umprop smith bat kiwei pan ulaong ba upajba uwat ba yoi yak jingsniu kasurok bat ke jingyoi ya kiskim surak hakapor jongu kadai namar ulej banwat hi dalade shimet banyo jingerap naka benta ke jing mentoy hipajba susu balambor ulaong bawan daka bayi koptainia bat uba Arden banyakren halor ki kam kentiu ya keroy kapar hanongkrem constituency manu balai khambun bat hap ya sei jing pensisyaru da ki kot kisla gini gi asngi ya ba u MLA bedom brom jingi lakren hapo koi kasinong po gente hills ba lapha ikpaj ba baginwan de kumno ginwan ikpaj ba abay akin yake ginwan yake mi gijing sha akin tingang ko abang tanggoy MLA lakren ba ngalawan ra igisrok hangta hakis pos naman siya hari lakren ong ba hakisan sem don maintenance ngang ko anong ipida ko siya bagi surok kibatray hagito ipo bamchua kilong thik kajing raben jong karong kalong kat islatan sun tang po sisnam hipay kasurok blang danap siyang naman no umaw ami sabar kaway nigi surok nanito ipi kapangahapan tray tumay biyang haginigi sansnem kipangangabat ko mamali kaday kasurok na po liulong pamnakray siya tayo siya po ringi silong kawan pa ilang po sanmer yata kasurok lasna siya yung election but hadi yung election tang hapo sisnam lamilot kimaw bansiyang biyang yakam nung siya mahap banwara sinondak intermediate lane kamot kajinghe yung kasurok kabaitnat kide kita gilinti kibang alayle napipet ikini gilinti kibamanta na po Lightcore Lumhe LPL Road mano ba wana ika kinpait ya ka intermediate lane kaban na po lahat nong krem si umprop to smith manawan ra ika
Pinpay kasi panbahan yung kaning surak na po lotsmith to smith batater muna bala ka di ki po chungi tamta pinong kumnon wat pa ba tu wat do i gini kan gimaw nong rem gibang labo balay bangyo scheme na mga ngali panuan mahaban ni hida kaman timantang ako abnong hang ni nga challenge nga ang one daga debate bani kren ni developmental scheme giba hapo kanong krem ko si manubal aibon nga khot kita binuan debate nga dong na yaki proof jonga katno nginya siyang markman nginya debate hapo yang jonga bat wa mali jong kanong krem lalo ang mga kamnay ay nginya pani mano buwan ra scheme babun hapo kanong krem ko si nga ko abnong yata kaday gajing momla ban kampi ngate nga kampi siya ita namar ba bada kren ni siya yung mga amdo sa sokar ti balipat ki application jong ki MLA gibaday na po ka pati jong ka VPP ki poy hadu po jing khang jong chief minister ki application jong ki MLA depikan na po MLA jong ka maula depikan yu MLA jong ka maurang kinang balik ki application jong ki tangrang kini po mada hapo mi jong UPS jong ka office jong chief minister ki poy ki proposal di kan gadi siya di ka panang ni pamdan ni upad ba ujit yaw MLA na UMDC kamu mod ki jit bagi ay kata kajing siya niya ba anu job bunuan ra ya karoy ka pan bunuan ra kajing kalapo ka tan dali minta pinang ba nyat upad ba abun siya ni lepad ba kamu di upad ba kan bula pun ko bor yaw tu no mikmat ba unet himo siya po ka sarkar balik ti kajing khang jong sarkar ken tingingili agun ta nganyalam nga upad ba nong khepad ba khiliwat hi ngala pendep ikakam jonga nadong sidong ka siyong sapi kasi stadyo hi galong gumda kaday ka kamram jong nong mikmat si sim ba pila siya jit kamao ka protocol ko ong kinong mikmat kilong halo jong chief secretary manda fi ong mapilalit siya po siya ka office jong ka piluli uli ayo to piluli hablay yam siya gibabat ya ka department tipimlay mi itong niyo ay katang kajingiram manuban sign manuban mang pisa habang pisa ka sarkar temta pinong ba ngawan hang ta ladap kalonghi kamlong taday kani ngimday man siya ilang baklakin kaya nga ko abang ba siya bahadu kani si wala ngam siyamlong siyo utaw MLA hanay nga dang late hi napakadon kajing dawan na po ko konsi pakyong ngidon kami kini kinig jino kam yarap lam tingali siya no mabalik siya ka sarkaram kakonsyon ko omta ngayon ada kajalal jong kapapura terus naman kakanay pa nyo kuwar doon ka na maging esensyal para mangi di tayo pagkuha ba noong kanay po pangingilit hiban hapantit dakalong kumnuro dati giba kumnuro kamot haba ka jing dawa ka doon naman ka konsusi nga hapanlit ng tit irisik hang jong surka tanay ba noong manyikan no ti hanga ti kamdon ng rimpit dati naman kata nakalayong jong nga naskop ng ipi bangin ng yay talo ni ginikam ba ha namtakatahan hibro kaway namtapanyo ban prat lanti ikmilanti bala kumno kajing ang no junga kalong ban pelat no shuai kani kadhenggali ka bateng-teng pinpet ya kajing traffic jam nadu tangso ang school kapoy su po sini po lightcore nadu nang he dikumno ngile kibuli kim poisu sig jaka bale ni tre impoisu sa school kim poisu siya sa hat ka pobobiyang nang ka jor pa kadhenggali kathong junga kalong anda dep yamantang ngimlali issue kathong junga kalong kom MDC dadang 1.5 yang katong yung kapaningkong kalong pan penurlong yang kanay kasurok nang nina po lightcore kapan pilang ba siya po malki kataka di katong yung bat commission kapang abuha kamado